Another song.
fa'anga Pesi o mai ho pofonga Kai nonga monelu Me o moko kakasi e kuofa Hange la folau Tulu ki hamayamina O fa'anga E a whenai sia tauranga E whenga Me o moe loka moe whaingata Kai ke Ke uopi Mo'ui pe opi moa Me o mo uopuna Si e ku ofa
Hey everyone. Good evening, everyone. This is the live talks for the Tongans internationally. I'm Tupou Helu. Ko au Tupou Helu, ko e live talk e na Tonga. Ko Afimeimo'unga Hola. Pea, ko kore ke hufanga, mga hitala whai atu. Me he feituni, ka whatapu ki ho tau hau, ki a Tupou Ono, pa pehe ki ana naspau, pehe ki ana whare alo, ka no pere mo hahau eki, whatapu ki he Prime Minister of Tonga, whatapu ki he kau Minister, kau taki ko toa pe i he pureanga, haa whai fekau mo haa matapure, mo ke Tonga ko toa pe mo mea mai, pea mei Tonga, pa mo to pureanga, pa pehe ki murini mo Amerika. Mo ilo pe ko au Tupou Helu, o ko whia whai atu ai live talks, ki ho tau kakai Tonga. Pea koe live talk koe ni o pāua ia i he whia mau ke whakamatala mo whakamaala ala ai tawhaaki o ko tuu ai ki he say no to drugs. O ko tuu o popo i ia. Pe koe, in another words, cleaning ai drugs pe koe aisi mei Tonga. Kau whia mau ke u lave hen he o ku perepere ngesi pe au whakatu tāmaki. Ai fo i position o ku iai ai tama koe ni koe ko Mr. Hola. Aia koe ku uhinga o whia mau ke u whakamatala he poni he o ku iai pe ai ta e mahino i he tawhaaki ko o koutu ai. Pako whia mau pe ke u whakamara ala, mo whakamatala atu ke te mautolu Tonga ko e ko e taki au. Pea o ko whia mau ke i loi he Tonga ko e taki rerei, ko e taimi ko e o kusio ai ki ha palo parema. Pe ko ha taha o whotunga mai
I ha mea e ikua ia Tonga ki ha whaahinga palaparema o hange koe ana tausio ki ai ki mua I he ngahi tāu atu koe I he ngahi mea nai hoko I Tonga. Pea ko tuu ke utokoni he nai omi he otua ai poto whakaata mai ke u analaiso a ki angahi mea o hoko ke u lava ke utokoni ai. Ka neongo ia. Ka tau whoki ki he tau mua koe o e pōni o e kutoi hao o laivi atu e life talks a kautonga. Pea kona uhi ngā pe, in one condition, I want to do these life talks again about this Mr. Hola guy who stand to promote saying no to drugs, which is okay. Saying no to drugs is great idea. But in a position when someone is guilty of so much crime, to be able to lead society with just that t-shirt and a board saying no to drugs, but no other evidence that he's bringing in to support himself. Internationally, he is guilty of trafficking drugs into Tonga. So I can pull his passport, I can pull his tracking records of whatever country he came and trafficking drugs to Tonga, and we can charge him from either America or whatever country he went to be able to distribute drugs, and we can get him that way. But the government of Tonga has not even said anything, or the police department has not even tried to charge him with his confession that he openly confessed to the public. He has not said one word of the people that he accused of saying that he watched them molest these little kids or rape them. I mean, it's a big deal. So if he can name them and he come forward and name them, then, I can feel a little bit better. But watching his video, it's very, very disturbing. Ko whanongo koe ke he video koe ki tama koe ni over and over again. Mo ene mea koe ni oku ne whai, oku very dangerous or disturbing. Ai whaka ko hinga he ko analyse ai uto ki tama. Koe taimi ko urea mai ai oku hai pe he drugs. Koe ne no whatako tahai popua he oku hai pe he drugs. Pea uiai ene kakai whitu taki moia. Ko ene neimi mai pe ko ene tala mai ko koe whukakai ko ni ko nanau whai e mea ke kaureka, ne huinga ene hopo ki toa, o kai maho inga ia. O maho inga ke ne tala mai ko hai e kakai. Ko hai e kakai ko ni koe nanau whai e whuikovi. O whie mau ia. Pe o kai ke whie mau e kau traktilai ke mo mai motoria o taki ha mea. Aia, tupe motoi mui he mo oswhai motoi fufo i anga hala puka fufo I hia. O whie mau ia ke mo totongi I he mamani koe ni. Hono whakakonahi koe tonga he drugs. Aia ko hoko position koe ako I he taki he kusi atu koe me Amerika. O kai whie mau ia ke aluhake kau traktilai o taki ha mea. E hange nia ko Mexico, e pure I pe whangi traktilai a kau polisi, ma kau minista, mo pure anga. He? Pako mea rewe koko e rise ai koko whangi kakai. Ke nau whai hanga he mea uhala I whonua. Mahino? Ko eku ta ofi atu, ai foi u. Tau pehebe ko foi whai a koe ni. O nau tukuange mai ke public ke hao nau ki toko tahana ne whai rana, tane hao whakawhotunga mai, o tala mai, ai whangi mea nai hoko. Pakabau o nau taina naha pe nau tō whai mea ko nike he whanau. He? O whia mau e pure anga tonga ke ala mai o ke malu'i whanau mi he kau drug dealer.
O fia mau ke puke tama ko e ni ke ne tala ko fe, ko hai, a ka kai na nau whai mea ko ni ke tau hongo fulu, tau taha taha, tau taha wa, tau taha tolu, tau taha wha, mai whangi. Ka pau ne pehe na e huki tu ak fulahi e ne sio ai. Ai ko uhinga ko aku, o ku i kai ke utu iau ia, o ku tuko e mea tama ko e ni na e whai. O ko kai ke utu iau ki ai. Kau tarat ka moto. He koe mea ia koe D-Tax koe truck, o whai whuki American, pe o te alo ki tai ki he fuu center, o D-Tax ai u a koe o kita koe he te ifi aise he tau lahi. Pe koe ifi maka, ha pe mea o ku te whakaaunga i koe drugs. O pau ke awe ki tai ki wheitu, o D-Tax ai o tosino, he? Ai o koe, tau pehe, kai whuki ke mahino he kautonga, paka u whahino hino atu ka motolo. Ko maulere mui ko he ki tama, o sai pe ia ko ki pōtiko, koe pōtiko ko ne ai pa moe say no to drugs. O whawha ofa pe ka koe mau mana tui, ko ki tama o ke ifi aisipe. E o tau pehe ko ki tama o alo ki baba o he taimini. O ne alo mahalo ko he whenga paanga mo whai ene ki whenga. Ka apwhia mau e pule anga Tonga. Ko gurea atun ka mou tolu na mou toki lere ma tō mui pa mou pehe ka nau whanongo pe ka tupo. He ko mea kon gurea ki ai o ko sa e whamire ki tama ai ka kai hono whamire o tala mai o ke ifi aisi mo tila pe tama. O tala mai ka Tupou Helu. Whamire hono mari mea tatau pe o nau tala mai. Ko ki tama e ko nau ke ifi aisi pe. Ai o ke nau tui nau toka hane mea whai. Paka pau ke tui hono mari mo no whamiri. Pa mo whamiri ki tama ke mea kone ki tama ko kou whai. Ko hae mea mo mui a tui ki ai. He i kai ke hao ha taha o pehe atu pe. Say no to drugs ka koe fu drug dealer ia. Pea mo tui ai pe ke hewhai taimi ko ia. O whia mawe ke mo whakaukau. Sio koe uto ia nei omhe otua ke te whakaukau. Ko hana mea ku mai ki tua, ko hana mea ku haa talaia, he kono uhinga. Ko hu ko hataha ki tua, o pau ke te alu ki tau tala e te mea nei whai ke kau polisi, pia ko pau ke te alu ki tau lot ke o tua ko le whamore more, o whe mawe ke os hata o e fiha, tolo, wha, nima, ono, pa te au hani kita, pia mou toki lere mui ai, he? Ka koko ako i atu eni, ai mea koe ata mai koe ke kautonga he ku. He whakairifia ai mea koe tau tui noa ia. E lere hakerepe kau traktila ia hoko koe taki. Kau tarat ka moto. Ka ikai ke mau be careful he tama koe ni, he koe snake. E lere hake kau traktila ia taki tonga hangi ko Mexico. Pe toki tonga mui lewa e te nau lere na toke pure anga pe te nau whai na toenga he mea uhara. Koe mea ko rea tu koe hae mea o koe ke ne tala ai whitu ko kui ai koe ai fukakai koe na ne traffic my gad trucks. He ulava pe ke pool hono information ak pe hono hingoa. I Amerikani, i muri pe kofe. He? Ke traf hafo international charge i ai, ke tala ai ke pure anga tu ko FBI koe tama koe na o tautu hao ma pe whitu ko te drugs o ave ki tona. O kulava peke pool hono record. O kulava peke pool e au kua whereni o ka FBI. Ka kua uhenga atu ke pure anga Tonga. Ke mau kataki. O whima o ke mau follow ai tama. Peka pau pe uririu mo on pe tama e ka take over ene o kwhafa offer pe ene for his project o say no ke drugs. Koe mea peni koe ke utala atu, he ikai ke tuku ene ifi IC, ana pe he kai ke tuku ene drugs mai mea kune whai. He pau ia ke fakatau mala, paka fakatau mala ia. Koe ki whai whekaua, koe te fakatau mala o ku ta ue fiha e te fakatau mala. O kai ke te behe ibe, koe fakatau mala. No. O kai a mea koe fakatau mala lo ngutu. Mahina? O whia mai tamai koe ni ke whakatomala he tau e tolu, pe tok mi mui ata. Pe tau e tolu mo e konga pe whape. O whia ma o ke auhani, pe o whia ma o ke ne tala, ko wheka kaina nau whai e mea ke whankita mai ki.
ko fekau'aki nei alua ki muri mo fua o ne omi ko drugs. He blava pe ke mau pulo e mau toho no record ona I he ne passport I he ne travel. He? O ke ha mea whai ngata. Ke hono investigate e tama. Ka ko ha mea ka investigate e tama me hen ka ke investigate he fukau polisi mo minister polisi mo haifua ka taki ko me toka. He? E ko ku hoha a ko ki ai. He ku iai a motive. Pe koe kau tama o nau pick up e tama. Mahina? Nau talat ka mautolu. Ka mea koko rea aki. It's maybe about 85 to 90% the truth. He ko sea ka whakamooni ki ai pa ka hono whereni pe ona mo hono family pe ona. Ai ko uhinga ko ako. Ka paute mo take over and mo tole say no to drugs pe. Anybody can say no to drugs. Clean. He? I feel like I could clean drugs from Tonga. Clean it. Fakatau. I see more drugs made Tonga. Kapata can say no good, they can say no, he ahon, but can say yes, apong. Eh? Lili what if I go fakatau. I see more drugs made Tonga. Fakatau mai fuka kai ko nang hanga ko sela ko fumea. Fukau tipota, mai fukau taki. I mean, emotions my pekao. But it could be my movement. Que fakauha ki moto. I have fear maui ke fakauha. Ko ha me mo ke sio mai ai. O fear mau ke mo mototo hafu manioke. Fai hanga au ko aunga. Ka fear mau ke fakauha. Ko say no ya ko ai. They say no he ahoni. They say yes apong pok. They say no he ataha. But say yes he ataha. Fia maui ke mau whakalere hafo I polokalama ko umooni. He? Ai ko uhinga ko ako. Ko position ko tu'u ai. O kai ko uhinga ko loto ko. Vi hake ka whangi poor mindset ko nagpehema. Ke alawhai ha mea aonga. O ke loto ko. Ke loto ko veot ke tamahe ko henan magpaanga. Ko iau ko le paanga maka mautolo. Ame ko ke ha mea ko loto ko vi ai. No, mori ka mama. Pea, o koe kaha mea e koe rea noa, no. O kua rea, I mea koe rea ai, koe mea e au toton ke rea ai. Koe mea e au mahino. He? Ra koe hao he pōni, ke u whakahino hino atu. Ke mo a mai. He? A mai, koe pōni en koe osene taha I Texasi. O koe ke ulawa mo he whakaukai futama koe na, he koe nau alu papa. I mean, ko hana mea whakakau I babau. He? Ai a waine mea whakakau I. Ai ka ko henga ko ako, ka pau o tohi maha no whamiri o ta mai ko mo on pe au ia. Yes. Ka pau au e ke whamiri hano mari. O ko mo oni pe au. He ako kine ke whaipe e ia aifi aisi. He? Kone nofto ka taha kona I popua. So ke whaipe ene mea kwhai. Mana tu ka taimi ko ilo e au. He aku te sio pe he movie I he ngai mea ko ni ko hoko. He? A taimi ko o ku hai aha taha. Pe I he influence ko e mea ko ni ko ice pe ko drugs. O kai ke nau lava na tō mohe. He? Pe aku nau mata ke kila tapuanga mo mautolu I he mea ko loi. Ai ka ko hinga atu, ko hai mea mautu iai kene fo irea, o ko osi whakatomara. See, anybody can say, o ko whakatomara. Ka koe au hani koe te mo'ui, ko pau ke te alo tuku lolo, pa te tālai wheitu o koe, o iai koe drugs. O te hape koe a tāla mai a kau minister ko kau ai, ma kau no pere, tala a kau tipota. He? Tala kau tipota, ma ka kai kona koe he politikare pāte taha. Ka pau ke tala tala katoa. Tala katoa na whewhai ko tala ea. Ka pau ko hinga tuki ai. Whimo ke lea.
Ka ilo tupou ono. Ai mea ko hoko. Ai ko uhinga atu. Fei mo ke rea na fai ko rea. He nau laki ilo awia koe. He? Ka ko o koe tala pe koe whakawhaita. Ka pau ke tala. Tala ka laki tala ka kai kona kona nau whai mea ke whangi kaureka. Ta o hongo fulu. Tala. Fei mo ke rea tala. Kau tāten ka koe kai whakahau koe. Tala ko haina ne whai mea ke whangi kaureka mo na uo toho hoi whangi kaureka mo toho hoi ka kai lalahi. Aina ko kui ko i Tonga ko ninja. Ko hai aku ne whai ninja i Tonga. He? Te ke rea pe te urea. He ko ilo pe mea katoa au ki Tonga. Ko hai aku ne whai ninja ko i Tonga. Aina ko fukau ifi IC pena. Mo fukau tila. Aina a au. O te ke hao ko fakatau t-shirt. Ko t-shirt ia ko nau to ton pe ke whiri. Pe tola pe nima. $4.99. Tola tolu noa? No. Kataki. That's too much for Tonga. That's highway robbery. Ai ko whakato kanga atu koa aku. Oku iai ai toko taha o behind he tama. He? Pate mo whatonga e tawhaaki. Ko tamai ko na ko follow ea. E ne whatu ko tala noa ko he telefoni. O koe toko taha une tala ange mea ke ne whai. Matui, o koe toko taha aku follow koe. Te ke... O koe toko taha aku follow koe i Tonga. Toko ua, toko tolu, toko wha. Ko whatu ko he turiki o siofi koe. Whai tai. Kau talat ka koe mea hoko. E iloi ka pahe ka teke tala. Na whai he kau tama ko naha mea ka koe. He kau tama ko na koe unau mastermind koe. Koe taimi ko ke whatua he tawhaaki ko telefoni. O ko hai o ke tala noa ki ai o kune master ho mai ni ke whai mea koe ni. Ai whia mau e ke tala ka pau ke ofa ho whanau. Tala e whukakai koe na nau whai te mea. Ke nau whakamalo, na nau whakamalo hi koe. Ke alo whea bea ke drugs. He kai kai, e charge at koe me Amerika. Peko whea pe whaitu na ke alu ki ai. Ai whea mau e ke whea mo ke rea. O te ke alu ko tā papa mo alu ko whamore tā t-shirt ia. No. No. Pea liriwa ai clean whakauhai drugs. Ko say no ia, ko say no he ahoni, pa say yes a pongpongi. Te ke say no ho aha ke, poko ho ata peo ke fia mihi. I mean, o tau ilo pe, ko kakai ko o ku huka ko ke mea koe na. You're not totally out of it. He, ko whamatara at kamoto. Pe ako yu ke atau ho ita mai, tuku ange ke whae ni ngawe, no. Ke hao whae ni ngawe he kono pure anga. He kono whanua. O mau mai kina atu mau toha tahu ka alohi aki mai kakai Tonga. He? He koe mau tupu ka mau to i ho mau hako na e fuaka venga. Mo ofa he kakai Tonga. Ai koe uhinga e koe kurea. Pe te whaiwhai pa te ofa ngea i Tonga e me Amerika ia mou tolu kona usiusio mai. No. Fie mau ia. Boi ke uhinga au ke uhanga rie ki tamaki lalo. Na e rii pehe ki tamaki lalo. Na e rii pehe Mr. Hola ia ki lalo i he ene alu ko traffic ko drugs mo mihi ko mo tila he drugs. Na ka ke uri e au ki lalo. Te ka ke te kolo ea tamaki lalo. Ko urea pe au ki ai he ukui lalo. Ka ko tau whinga in ke liriwe tama kai rea mai. Rea mai o tala e whukau tila koe na. Ko ki whare koloa hai i ngere ia, o kune whakatufaki, wai tamai ngere ia, o kune tufaki, o kune front ake ia whare koloa. Ka aku, ko tama ko ia mai kau hihifo. O wai tamai ngere ia, ke kau polisi. Ngere ia, o wahano whare koloa. Ko ia mhono maari, o kuna whaia mea kona. Pea o kuna ngā ue ke whukau tila kona tipota kona koe i hihifo. He? Where a mea ko ilo. Ka koe ko uhinga atu. Ka koe toko lahi tahe whukakai e mea ko niu o whaimai me hihifo. He? E koe ko uhinga atu koe whukau temo.
Kau talat ka moto. Kau temo. Kau tipota me ka kai keke. Ai au fie malu'i ke ofa mai a kau polis ko ha homou mea investigate. O kua ha mo crime scene investigation. I mean, ha o pe tamai ko ni o talaloto pe ospe ko ia pa te alo pe ia uki paanga. Pe alu ki baba o pe ke tahane mea fai. Alolo hea ki ka fai fekau. Ka mau sio me pe mo toka polis. Kau talat ka motor. O fie mau ke fei mo fai homou whatotolo. Ko tamai ko na ai ha pak hene telefoni he tala noa ke kakai ko ni ko nau hanga ko back up ko ia. O guai kakai o nau back up ko ia. Pakoe o alo mau pe o telefoni mau pe ai o tala mai tu uni kia ene mea ko ke fai. Pakoe ne fangi meetingi o whaafai mau pe. Ko hinga ene nofto ko taha ko i ki up ko nei popua. Mahina? Ke ilo he ki tama. Owa. Na ake rana pe koe pa teke toi rana pe koe he ka teke taki koe. Mahina? Koe rana pe koe ia ke whetuku e mea koe ni, pa ke toi rana pe koe he whetuku e kovi, pa ke toi rana pe koe he talaki e kovi, te kai pe ke talaki koe whairerei. E koe uhinga atu, te usiofia ta koe whai mata e taha me Amerika. Na mo kakai a ako usiof koe tau. Ai ko uhinga atu aku ke malu'i ho tau kakai. Ko ki kakai taha kilo. Ko talato. Ka whai ko aloha ke whangaware ea koe ni. Mo nau whangi IC, mo nau whangi drugs. Pehere nau tōreu nau poto. He? Au whia mau ia. Ke ta office o atu whangi kau ninja kona pa koe kau. Oh my God. Ko hae ninja. Aina wo o hofi kakai. Pa koe na ta koe kua pe kakai ia. Sel ki nau tolo he ne tala noa. Nau pe nau tolo ia. Fakatau, al pe faea, fakatau hono ofe fine, ka ke tala, koe mau whemai matoke mau hi atu, hi whanonga atu ke he mea koe nā. Alo ke a polisi, tohi e fu pepa, alo ave ke a polisi. Koe whemai ke hau ko tala ngai fu mea koe nā, he koe uhinga e after ia koe, he koe hau uto. He koe mea koe nau ke whai ke kaka e kakai, koe after ia koe, koe uhinga ko orea. Pe mai hata, kanau ke after. Siko after ai he ko iloi ai ata mai mo ma polo tama. Na e whakahino hino pe ia ke mui mui. A, E, I, Fa, A, Ha, E. Kono tutu unia ke whai ki ai. A, E, I, Fa, Ha, A, E, I, Ma, A, Nga, A, Na, A. Aia, ko whairea pe kou whai atata ke au bagan whai e. Ani ko oku o tātu he telefoni. He? Ka ko uhinga atu. Rea. Pa ke tala ke kau polisi. Tohi. Te ke te rea mai ko tala mahe ne ti he whakamamahi e ke mau whanongo. Ko no uhinga whakamamahi e ke mau whanongo. E mau whakawha i he whangi i whanau ko nai tohotoho i. Mo i whukau ninja ko nai o ko tohotoho i kakai lalahi. He? Ko ilangai me ami murini i kakai ko na koitonga. Ka ko uhinga atu, te ke rea a wheo tala e whukau drug dealer koe ni. Te ke hao ko tala o hai o ku COVID no pere koe, pa koe fu minista koe, he kona uhinga a wheo ke he proposition koe he whukau drug dealer koe ni. Ke hao tala koe, ngā nau temo whuki nau tō, nau koe nau tō ke patoa. He? Pa te ke tokango ke patoa, nau mo taha whiki nau tō. Tau sia peke me uho ke patoa he taimini. Ku ke mā te nia mo si aos. Pea ku kake toi lava hua mā te nia mo si aos ke koa tin. Ku tūri nau to e sika. He? Hau koe he ke whenke ke ririu ke he mooni. Tāria si su ke mooni. Tuka te patoa he ko rea si aos ia o tala. Ko osmate alo pe tangata eiki ia pea alo ai pe mene visone. Ia whai whaka eke koe na e whai koe se tita. Ako ko hinga ko ako. Na o si ilo peo is a political motive. Ai fo irea ko na tama. Ko ki fo i say no to drugs ya ko ni ko political motives. Kau talat ka moto. He ko master e au ia human nature. He kai na fo no fa ta he pa hao tala mai. Ha we ko fe huki tu he na o si o atu. Na e whai mea ke ki ta hini ta hongo fulu.
Peo sio at pe ki ai pau pe heke hua ki toa. No. Please. I can reverse psychology in your mind right now. That's not the point. Kaka uhinga ho huki toa. Tala mai ko hai uhinga ho huki toa. What political party go hai ka tila ko na go hai na ne proposition yung kake huki toa. That's not the reason why you huki toa. He ka pau kake tuia to mari ka koe, pa ka pau kake tuia te family ho mari, moho family ka koe, ko hai mea ka mau ka tuia ta ka koe. He? Na malo man ka fai fekau hono ai e fulaka koe na koe na e fai koe ke laka ala venga mari. E ka pana e kai ke halaka e. Pena kai ilo ho mari au e alo tala loto ko koe pena ke tange ke alo tala loto. Mahina? Please. Ka funky me ako nang fai koe ka drug dealer. Ka kai ke tau alasi he ahoni ke ta ofi e fai pahange ko Mexico. Now nofo peo fai mea ke he whanau, fai mea ke he kakai lalahi, fai e mea ke he pure anga. Koe na kune astala mai e ko uhinga ne huki tu au pahi he hala he paanga. Sike loi. Ko rea fuke e toko taha mau he aisi. E poko hae mea tuia kau tonga ke toko taha koe nung mau he aisi. O ku hao tala mai loi. Oa na mouto e support e mea ki tama. Fe mai ke ta ofi. Pakapau ke support pe koe, fai teria pe koe. Ka koe ke tui mauto ki ai. He koe ke tui hono family, pa koe ke tui family hono mari ki ai, pa koe ke tui kakaia ki ai. He? Ka. Ko koe pena ke force ho mari ki alo tala loto i he taimi ko koe na e fai e ki fai laka. Say no to drugs. E na fai na ki hatahe alato support koe. He? Ka koe uhinga atu ke ta off ka taimi. Ta ofi ke taimi koe na pehe he kau drug dealer te na womi nau tō utoitonga. Oh no. He kai ke mo utamoto. Because Master Helu o kutu'u ia ke tokoni. Ki o tau kakai, mo tau whonua, mo tupou ono, mo nanas pau, mo haa, mo eofo, mo kakai tonga, mo haa fai fekau, kau minista, mo hai pekau taki. Mana tui koe taki lerei, o ku te rea, talai mo o ni, koe, oua eke fio loi. Rea. Mahino? Rea. Kau talatuen ka moutou ke mou rea, he ka ikai te rea pe au ia. E rea pe ka arewa ke huha mea ka mo uto. I mean, kau ofa ia moutou luko rea ai, ke kau tonga. Kai ke maa ke hangea tonga ko Mexico, ke hau lere pe food drug dealer, alo fai ne runner all over, foki atu ki tonga, paku a fi, tapuang mo moutou. Osi pe ka pe alo tala mai a we ko awen ko fakatau mala. Ko awen ko pahia he sio he toho. Ko pahia he sio he paanga. Vare kua he na ake ilo ha isi anefe. Tangutu ki lalo. Pake fakatau mala, pake fai ha o lotu. Ke ma e kina ho faka'au ngai. Ai ka kaitonga. Maho lohi a ki kina o to. Te ke taimia ke hawa koe. Tapuange pe mo ka kaitonga o whanonga mai. Maho eik. Teke taimi ke apa. Toku lau. Pake lere alu ke alo. Whenga ke tala holo. Oku. Nau loto kovi mai ka te au. Ko Tupou Helu ena na ne popo. Ina kai ke popo iau koe. Nau popo iau e onga fai fekau. Nau popo iau ia la venga maari e. Nau popo iau I say no to drugs. Kana kai ke popo iau koe. Ne te kai ke mention ia to hingoa he posi. Because ala tiri te whangi pos ko ia. E ko ilo koe. O ko ke loi mo kaka. He ko family penu tala mai ke loi mo kaka. He? Oa. Ai ak fie mau ia. Ai pure anga tonga ofa mai. Fima mo, ko lau ka ki tama alau pe ki alu baba ko na wi baba ko hane ki project ko fai baba. He? Peto fokiat ki tonga fai ene mea. Tama ia ko awene ko nof pe popua pa weke wili fia tau kahata. Ko rea foki ai vare ifi aisi. Kakaya ko ifi aisi mo on drugs, kake wili fia tau kahata.
Hau pe ko ia. Nofta ko taha pau heni he go hai au. O pau heno mihi mihi pe. Ki u kia atau pa koe hae sio maha atah ke ku huki tu a rea loi. Nof pe popua tari atu. Ka aku pick up pe au he kau tama. He no koe ni kau tama. Ko tate no koe ni kau tama. He ko ki tama ko nang ko runner. Once a runner, always a runner. Owa. Ko ke kai go runner. O ku nau irifia ki nau tō. O pau pe ke nau whai mea ko talat ka nau tō. Pe au kai ki utu iau hane whai is, ma hane whai rea ku whai mai. Pe au whai mau ke riri we say no to drugs, o fekau'aki, I drugs. Fekau'aki, cleaning drugs from Tonga. He? Pe au e tuku e kau drug tila ke nau atna tō taki. Na hange ko Mexico. Aua. When hau whakea tala na ene whai keisi pa mo e kau polisi. E koe tamau fu. Koe ne rea whalahi anga no longutu ana he mea kune whai. Na ne totongi e kau polisi pa koe ne fu keisi pa na e ngā ue. Tama he tama na e ngā ue he wafu. Na ne ngofua mai drugs ke hu mai ki loto. He? E ne tala ea maha koe drugs a hai. Kau minister. Kau paipa. I mean, whalahi anga no longutu ana ea he topu vai hosi. Kau wiki ne lava ea whahame. Kau te kai ke ne tala hafo ihi ngoa. O ha toko tahna ngā wiki ai. O ha toko tahna ne whai mea koe ke kaureka. Whe mau eke ne tala. Ai ko uhinga mo i whakamatala atu ka mō tolu. Mo whakamaala ala atu koe atamai ia. Ka pau o waha to atamai, o te whakaukau i pe kitai mea koe tamau whai. Whakaukau i pe kitai. Ka panen tamai na uhu ki tu a he ksio koe nau mea whai. Ko haina ne whai mea koe ke kaureka. Tala mai ange ko haina ne whai mea ke kaureka. Kau ala tau ki Tonga kumi tamako ia. Tu hei mene ne whai ke whanki kaureka. Hawe. Naka totono ke te ke mohe. Alu ke kau polisi o tala ki e. Ko haina ne whai mea ko ni ke kaureka. Ko hai e whine motua ne alu o ne fakatau hono ofe whine ke he drugs. Tala. He? Pe ko mon, pe ko loi. He ko taimi ko ke rea pe he aifu o te whakawai pe kita koe aisi e kurea mai. He? Ki te tui atu ki taka rea. Ne hau peho whamiri maha ko toko ua rea mai ka te au. Kau whakamatala whakalerea pe ke tama. You know, whakamatala whakarelei pe aku he kohoku tuunga pe o ke whakamatala. Kohoku tuunga me he otua ke wako i atu hamea. He? Koe pōni en mako o se newa, ka ki o lawa mohe o ko nofu ka koe mea koe ni. E ku nofu ke ku ofa atu ke hoku whanua ki Tonga, me whaka ofa ki whanau koe nei whai kia mea. I mean, ko tau lau na tau hao me whanua whaka apa. He? Whaka apa molu malu. Tau masiva pe tau toka tau molu malu. Respectful. Pake taimi pe ku huai. Ai mea koe ko greed. Moe drugs. Moe manu. Moe hori. Hori lahi. Kakai hori lahi. He? Tau whakatau e tau toi tau whanau. Tau fakatau e tau whae me tau tamai, mo tau whamiri, mo tau maari, tau peta toko hea. He? I mean, whakairifia atu Tonga he taimin. Whakairifia ngā Tonga e he i ngā whitu koi muri. Aku uhinga ko aku, i he uho honga, ai ngahi tāmate, me ngai whaito o kona koni kuk whai koi Tonga. He, o whia ma'u e ke tau whakatontonu he taimin, i he taimi o ke hangai he o tua o me whainga maari ka tau tolu, ke whaihano whakatontonu ho tau whanua. He? Tau sat pe tau tolu ia ko o tau tā mate pe a e patoa e taimin. Ko nau, ita nau toi asi aus. I mean, ka kwai mo oni asi aus i he nerea ko pe he, na e totonu ke whiri hakakai, ke nau
whakarere foi koa tim. Mon pia se au si ai. Paka ke uhinga ko patoa. O ki whare ia pia ki ia ke kau patoa. Pia te bo ito matoka se tita koe whiwhine newspaper. Mahina? Ka koe uhinga koa aku ke mea koe nei lawe kia se au sio i he ene foi polo kalama ana nai whai. E he ne foi whai ke eke se tita he ne pehe. Os pia akirisia pa osi ai pe patoa ai. He koni nau ke tau tamate nau to. You know. Ko sio ke i loto pe ia. Tonga Tupou Helu. Aka hameang nau whakawhire i gai. To oiki to ha. I mean, I don't know. But, ku nau motu. Ai ko uhinga atu. Ko uhinga foki he kwhie ma'uia ke te tuu i he mooni. Pe au kwhie ma'uia ke te popo i maupe mooni mo rerei. O na te popo i ha mea uhala. He? Kwhie ma'uia ke te popo i maupe mooni. Whai totonu, mooni, mea ko toa pe ke totonu. O na te halohia ki maha fukakai o pehe mai na aku sio atu pe au ia ki hono toto e whangi whanau pau huki toa. I mean, korea me kau kes aisi. Mahana e lere hawhoi maa polo aisi o wha matara mea. Ka kai ke tala e koho nau hingoa pa ko whewhi tuk nau iei. He? Whewhi tuk nau ngofua e. Wa nau wharekolo au nau tila e mea koe ni. Pau pe kua nau ngai wharekolo. Whakairi fiat. Ai ka kuhinga e ku hau ko rea atu. O ko rea pe whake au ia he ko huktu unga ia o ku ke urea, ke takia. Pero sio pe au ke ha mea uhala. O whia mau ke whakatontonu. Ai ki tama koe ni. Take alo tala holo. Ko ia ngofai fekau na tala mea meka. No. O ke tala mea maha taha ha fekau ia kau. Na ulaki refuse pe au ke whanongo ho te piki mua. Pe tak whai laka koe ni. Na kai peke o tui au ka foi isi. Ma foi a e i na e whai mai ho foi rea. Ka nau tatari pe. He uku tala mai pe he kakai. Kakai ke heke. Au ko family. He? Au ko family. Family o totonu. O ko family ho mari. Ako uhinga koa. Ka pau ke nau tui nau toka koe. Kai ha mea ka mau tui a toka koe? No. Ai ak nau ilo pe. Ko nofta wa taha koe popua ke iwi ice pe. O ke tila pe mo kakai u hau ki ai. Ke whi mau ki aho mari mo ki whanau na nau sio ha mea. Mahina o te ke hau ko reverse psychology mai fo i mea ko osi ilo. O ke kakai u aluato mo meeting. He? He ke te hau nofta wa taha ka pa te ke tala hata. Rea mai angeo tala mai ko haina ne whai mea ke kaureka. Ka tau sio ho rere ko mi popua. Ka nau cut loose at ki nau tolo. O tau koe. Please. Don't. Oua te ke whenga ke kaka e kakaya otoa. Oua te ke whenga ke kaka e kakaya eki. A oen ke kau whai fekau o na ke whai harea tai whiunga ka nauto. Whakatomala ho hia. Pe au whia ma'uia ka ke mamaria hifo koe. Tuku hifo e mea ia koe nā ka ke laki hau ko tāla ka kai koe na nau whai mea ke whanau. Ka kai koe na nau awe koe ke alo tila mai moi drugs. Laki tāla ia. Ka taimi pe koe o ke rea tāla. Papau toki lāpa leo ke mau whanonga ki ha mea ku whai. Aia koe uhinga e hawa Tupou Helu he pōni ke u whakamaala ala ka te kumoto. Ai uhinga koe ai kai peke u tui au ke tama. Nā ngai peke u tui au ki mua. Ngai peke u tui au ka ne whai lea ma ne whai is ne whai. Sia pau mata i hai mai pe. Mahina, he koe taimi koko te hai ai. O ku te lea ak peke te mea ke. He? Ka whakamatarat ke whukakai kon kou wholo koe tama. Ke taimi koko i whi aise hata. Whai ngofua peke ke hau kōlea. He na e to tonu ke laki rea mai pa ke pehe mai. O ko kore he ni ke u. Kore whakamore ke whanua. Mai ka kai Tonga. Pa ko kore whakamore ke he otua. I he ku. Whihala ki nai whai. He?
O kas he wholofola, vete mai ho hia. Vete, publicly. Ka ke vete ake mo'oni. O te hao loi. He pā te hao loi he ke aonga ha whai whakamatara. Ka kore whamore more. E ko neta toni ko rea. Ke mau sio atu, ke mau tui atu ko rea. He? E ko hinga ko pake tala mai. Te alu ke a polisi, pa te tala hingo e fukakai ko na nau whai mea ke ki whanau. Me fukakai na nau o tau ke rana. Mahina? Ko hai. Nai whai e mea ke ki whanau, ko nau ke tala ko na nau toho e whankita hongo fulu. Pe ko hai. Na ne proposition pe ota ko ke alo traffic mai. Ai see mo drugs me muri. Ota ke tala noa lau kau aki e koe. Ke ware pe tala noa mea koe ia. Oua. Ke mau e ke tala. Alo tala ke ka tohi pe e koe ha mea pa ke alo wha kiwe uhingo a ke kau polisi. Ota ke hao koe pe mai, oh, koe ke tui au kia he na mau ngawe whakataha mau tome kau polisi. Oh no, please. Whanki kau polisi e kona maha pe ke toka taha pepe toko ua. O kau he mea koe na, ko ngau kia hanau paanga. Tuk where pe kau polisi le rei alu ki ai. He? Ke kai pa ke alo tala ke he minister. Pohiwa tu ane toa. Alpa ko tala ka pohiwa tu ane toa. Pohiwa tu ane toa, koe minister koe, koe no pere koe, koe fu tipota koe, koe political party koe, ko hai e whare area. Alpa ko tala ka pohiwa tu ane toa. Ka pau ke rifia ho alo tala kia nuku, no pere nuku. Apa ko tala ka pohiwa tu ane toa, ai mea kona kou ke ilo i. Pe tok whaere pai pohiwa tu ane toa hano laka ngā ki he Attorney General ko a Tonga. He? Ka hepa ke tala mai ko ka hau ka tala au ka Tupou Helu. Ka whai tohi au ki paraiso, tala ka tohi hingoa koe na. Ame ko si ilai uhingoa ka ke toi. Ka uhinga au ke hingoa koe ni koe fukau tipota ko na koe nau whai me ke kaureka. Ai ko hau he aho ni. Ke whakamaala ala ke te ki mō tolu. O kou whenga pe au ia. Ke tama koe ni ke ne tala kakai koe ni koe. Koe mea mahu inga e ne tala fukakai nei whai mea ke kaureka. Mo kakai na nau ota ia ke alo tipota mai. O traffic mai drugs mai muri. He kai te mau sio pehore ko tio mau ilo. Pea ko hai na ke ngofua he na ke ngā ue i he uafu. Ko hai na ke ngofua ke hu mai drugs ki loto. He? Na ke alfok ngā ue i ke lava ke whai mea koe. Ai ko foi ke isi au, it's a lot. O mamafang ho foi ke isi I he ki foi ke isi ko ni ko ke hau ko whenga ke hu whangai. Say no to drugs. Ko ke hano anga say no to drugs ka pau ke whai pe koe mea koe. Ko ke hano anga say no to drugs ka pau o ko ke ufi pe ai kovi ka kai koe na nau toho e whanki whanau. Ma ka kai koe na nau ota koe ke alo omi drugs mi to preanga. Ko ke hano anga ho hao ai t-shirts pa moi bought ke say no to drugs. Mahina, ke hana anga aneta. Ai ko uhinga atu, la ki hao koe, au hani koe. Koe me ea ko detox ai drugs o se ta oe fiha pa te toki. Koe nia o ku 12 months. Lai ka kai ko 6 months ki he rehab center, pa te glava lewa ke au hani. Ai a koe oe ifi IC pa mo ifi drugs. Mo mihi koe drugs. He? O whai a heni. He kai hao pēha, o ela Amerika, he kai hao hafu drug dealer ia tala maha mea pa mautu iat kia. Oh no. He kai mui hataka kou talat koe ni kau ware Tonga koe ni kou ke mui futama. Man. Tokanga. Kumi atu ko wheho uto. He? Tokanga. O te ke tui koe ka hataha. Ware. Pau ka koe uhinga ia kou tuku hifo ki tama. Na e tuku hifo pehe ki tama ia ki lalo I hene mea koe nei whai. Kai mea kau ka whiri e gurea ku whai ki tama koe ni I hene mea nei whai ki Tonga. Hene whakakonahi a Tonga. Mene ngahi crime na nei whai. Kai mea kau ka piki ai ki rea ku whai ki ai. Waki usio lalo au ki ai. O kai usio lalo ki ai. Ko au ia ka toko taha o kou rea e vare mai poto mai taha ko taha pe o ku kai kene talai moni.
Ako rea ia, pa ko wako naki. Pa ko ke lava mohe whakauka i ha mea ke whia mao ke ta ofi mea kone tamak whai. He kuiai hono uhinga ene whai I say no to drugs. He? O kai hono uhinga. O sai pe fo I say no to drugs ia. Ka kuiai ene mea anang whai mui o ke mausio ai. E taimi ko alai ko he tu he ta whaaki whare ko me ki telefoni o tala noa ko kene kau tila. Oh, ko heni nai toki o se maulaka. Nai ang whai fekau'aki ba nai whai nau tānak paanga ba ke mahu ki tola ak me ai. Ko e t-shirt ene ni maafe nai o mai paanga mi Hawaii. Ai ko ripoti o kuk whai ko kene kakai. He ko Australia ene kuri mai paanga fia. Wawe nau kore ke he sister ko Tupou Helu ke mai tola ke eke fo I t-shirt ni maafe ba ta mai he tahine ia no way Jose. Eko uhinga koa aku. Fie mau ke ana tau tui noa ia. Fie mau ke tau ilo mo oni. Mo whai tonu. Ke fie mau ke laki toko ni e tamaya koe ni ke say no to drugs. Like ave a detox. O ko ha detox drugs, rehab I Tonga? Probably no. Kau fie mau ia. Ke ave gea ka kai ko koe. O nau whai mea koe. Ke detox. He kono uhinga koe sia ata mai. Pa te haore pa kita whai mea ngahi rea. Me ngahi mea. Koe ki te lava kita back up. Mahina? Ko te ngahi talaloto koe whai. O koe ki te lava kita ia back up. He taimi koe hawa Tupou Helu koe e na laiso at koho rea. He? He koe whai taimi pe koe na ke rea ai pa ke awa I koe whai koho laivi. Ke pehe mai koe haa ka kai Tonga. Koe ma ki whamiri nei awa nau ki whanau o toto hoi. E toton ke awa pe pa ke kore whakamore ke otua pa ke kore whakamore ke kakai. Ko awa pe ko tala. O na usio ai na e whai he fukakai koe ni e mea ke ki whanau pau huki toa. Whai e hai. Hai ho nau hingoa. O ku nau I whe. He? Kia awa ho tala loto mai au ke tala koe mo oni. Ai ako ku uhinga koa aku. Ke sio ke mea koe no koe ata mai koe atau tolo koe Tonga. I Tonga. Ai taimi kou tau lere mui. Ape ki murini. Kakai koe msapote ati kita. O tau lere mui hata. Knowing koe taha koe au te kai peke detoxia. He knowing koe ke iloi peke taimi kou kure ai mo oni peke iloi. Knowing ni ke I whai pe mea koe. He? Ai aku whi mau ke tau matu aki eke. Ma tau e ata mai. Ke te iloha mea pa te toki mui lewa ki ata. He? Ai aku whakatokanga atu. Ke hitama koe ni ke tuku. Tuku ho alu koe ki wawa o whenga paanga ai. Tuku ho alu holo he tuku ho kore holo he ufonua muri. Laki alu koe o tala ka kai koe na ke tala loto mai. Unau whai me ake whanau. Mo ka kai koe na ke alu. Fakatau aki koe. Hono omi koe drugs. He? O whi mau e ke ilo. Ai ko uhinga koe aku. Oku. Whakairifia ange. Ho hawa tala loto. I hao toi mea kwhai. He? Bea ko mea taha. Ue ke lopo ha mea te ke whai aha mea ke tama. Ue ko uhinga koe aku. Ko ha mea uke ke ala taka o polisi o puke tama o whakaikeke. He? Ko ha mea koe ke ala taka o polisi o whimo puke I mai tama whakaikeke tala mo o ni ma ka kai koe na nau whai mea ke whangi whanau. Koe ha? Ka mea tau irifia ki ai. Na tala he tama mo mene whai. Ko mea tau irifia ki ai. Ka rea he tama. Maus ilo e mautolu. Rea pe koe whai ho ngā we. Maus ilo mautolu koe kona koe ka polisi. Ka uwhia mau. Ke tau whakatotoloi e whangi whanau mau inga mo ui e whangi whanau koe sia. He? Oku whia mau ke tau whakatotoloi. Ke ta ofi. Masi I ko Tonga e niu whairiwhiange ia. Te whairiwhiange mautolu I Amerika. Tau pehe ko tau ki whanua malu me mea koe ni koe whai e mea ke whanau.
No, whaofe whanau. Ka aonga mo minister mo mo taki. Ka koe ke mo lava mo tō malu'i whanau me kau drug dealer. Ka fu kau drug dealer ni una mana tō whenge na hoko na tō taki. Ka mo tangutu mo tō kau minister me kau wharearea sio mai pe. Mo tō a mo fu poti ma mo fu saini. Fakatau drugs. Pako koe koe na minister mo no pere me fu kau taki whanua he parliament. Ai ni go tala ko he tamak mo fai koe mea. O ke mau ke mo hu mai ki tua. Ke ko tala tu en ka koe, te tohi o tala ka tupo ono. Ke to ki mo tohi wano wa tahak tua. O ka pau he ke mo mai o fi mo fai mea koe ni. Tala loto hanga tala loto tama. I know you're not going to do that. Ka mo o mai o kumi fuka kai ka na fai mea ke fanki whanau. Ke fi mo ta ofi. Mahina, whemokerea. Ko haena na tohi mata mai whemokerea. Whemokerea na urea. Ko tātou no kai mea ko ilo. A wai mea ko ilo. Ka ako, kai ki o whetu kua teneti. Me alahi ko ilo. Ke ki tama koe ni. Pa me fuka kai koe ni kou ne tukua ki. Pa me fuka kai koe koe kene tala. He? Ko uhi ngāia. He na iwi ais pēa paha o rea mai. O confess mai. Pēa mahalo pē na hana uhinga e ne confess. He na e. Ota ia ke confess. Ka kai ki confess all the way foki. He guirifi a naha mea hoke. But anyway. Ko rea ko whi mau o ko hoha au te fukau taki koni koe minister mai fukau polisi mai. Fuka kai ko kau taki ko i Tonga he parliament o koe ke mou rea. Mo koe ke mou whaha mea. Ke whakatotoloi ai mea kou rea kia tama. Ba mo whakatotoloi ai tama au whemau ke ne totongi haki mo ua. Pe toki hao hoko ate ne ki project say no to drugs. Ka rere he mea pure anga. Cleaning drugs. Cleaning drugs from Tonga. Something? I mean, don't you want to do something? Kau hingat ke fukau taki Tonga. Don't you want to do something? O ke mo, lapa ke mo whahamea? Fo itari. Fo hakepe ke hua noa taha. He? Ke hoko mai ka futaki ha. Futaki vare. Me. Pene ke ohe whiri ha taha e fukau taki. Ako ku hinga ka aku ka pau ke mo whahamea ke cleaning and drugs. O ku fie mao ke tau tako ni ho tau whonua. Popo ia tupou ono. Oa te mo ai ke ngari kovi. Ko ku hingan koa aku ko ni ko ho tau whukau taki ko i Tonga. O te mo ai ke ngari kovi e hao e kau drug dealer ia. O na o mina to whenge nau taki. Neonga pe nau hai kau nau whenge nau taki. Ka mo a e i o u pe mo to mehe. O he ke urea na whai kurea ia tala au. O he kai ke urea he kune ila mea ka au. He kai ke urea he naha o mai for project ke kau polisi. Kai pay off wa kau polisi. He kai ke urea. E ka whukataki a kai taimini. He kai ke urea na kai te whiri hataha i au. Lea, ka whaere ku lea ta Master Helu. O tala ho hingoa. Pa koe taim pe koe te urea ai, ko tātka koe, ko osia he kai pete ke toi huu koe ke wharearea. Remember? You don't want me to talk. I know a whole lot already. Please. Fei mo oho mai fupure anga. Kātaki. Pahia herea. Mami fukau taki ko na of tokoni cleaning drugs from Tonga. Ka fupotia saini. Ia aunga e tau lotu a tau toli Tonga. Ka pau ki sio pe mo toke he mea ko vika mo ke whaipe. Ke kia haanga ho o lotum ho o tuulu tui he sāpate sakala me niti. Kau ke ilo i ha taha kune whaha foi kovi. Ka kai ke rea. Whia mau ia. Koe whanua loto a Tonga. Whia mau ke ta rea. He?
Whima. Ke tā rea, ke si whakahawhi ki whanau ko ni koe o tau hongo fulu taha ua taha tol. Si whai e mea ki a he kakai drugs. Whaka ofa atu. It's so sad. Every time I go play a video e futama, I'm more pissed off. Oko ita. Oko henga ko ita he koe ke ne tala mai ko hai. Na ane whai e fo ihia. Nei mai. E fukau tila kona na nau awi holo koe. Ke tu whaki whai tō kona tapu. Nei mi mai ko hai na ne whai mea ki whangi whanau tau hongo fulu. Tala mai. O te ke hau ko tala whaka kosi mai ai horea. Ai a fuku mahino mai ai. O ku ke tala moni. Yeah? Ko ia pe kurea mo whaka mama ala atu hoku tuunga. Ko takia. Pe ko rea. Pe uke ata, pe kuke fute mai, pe kuke teke whire horisi, pe kuke mihi mai ha mea whakamana. Kau. I don't care. Rea, tala moni. Always tala moni. Mahina? Ke si whakahawhia haki whanau. Ka ofa. Lea tala moni kai lava ke whakamaa drugs mai aisi mei Tonga. Pe koe a pe tokoni atu i he pōko ni. Koe kurea pe aku ia heu. Koe kai peke tui hata hai whamile tama, pa moho whamile na mari, pa moho hai fua ma kakai mona wheren ke tama. Pa koe whakatokangat ke whangapare kou mui ai. Ka pana mo, maha mo mapo, te mo whakaukai, ko hau hingo mo mui ai. Koe taimi koe o ku te titaksai mi he truck o lau tau lau mahina. He kai hau peha vare pehe mai, ko fu drug dealer pehe mai. Pete tangi wa pehe mai. Oh, ko siot peke nau mea nei whai ke ki tein tau hongo fulu, pa ko huai peau ki tu. Si. Ke hu ki tu ane whena nau akahi koe ki tu a ke hau whai laivi koe ni. He? Kai peke tui a tau ka hau whai AAE. Whai isi o kwhai. Nā Tupou Helu. I'm a master coach. Ako os analyze ot pe ata mai ki tama. Pako alfo ki vavao. Wani ki foi project ki vavao. Pako neha. Maha ku alu ki te fis. Tokanga. Nage alu ki te fis patako e kau te fisi. Ko ne fa e me te fis. Ani ongo ia. Ko rea ni a te fis ke te fis. Fima ke tala. Ko taten ka ko fima ui ke rea. Tala mo oni. Eh? Fima ke rea tala mo oni katau. Katau. Lava ke whai ha mea ke toko ni ki to. Tako uhinga ia e ku rea he kulahi e kakai kua mai pehe mai. Ko ha mea ko ke tu pe ko ki tu unga fekau pe ko haina ni ato ki fekau pa ke o te ke rea mai ko ke tama tu noi pe ken whai. He ko ha mea ka kai ke rea ai. He? O wai hoku whamiri Tonga na nau fuaka venga hoku hako. Pea wai mo hoku whanga whereni pa mo hoku whamiri me fuka kai ko ilo I Tonga. Pea ko whemau ke malu'i haku ia tui. Pa mohono kakai, mohono whonua, pa pau pe ke urea. Ka urea ma pea. Bau e mo wherea ma tu te urea pea. Ki utara moni. Ke oa na hauha ki I vare ia. Pe mo urea. Mahina. Tako ua noa wa taha. Ai whiri koku whai ai. Whiri pe mo toi pohiwa toi ne toa. Ko whewhekau. Eke mo whiri he patoa ko na mo tahawe. Ko e na ia koe ki nau te tare nau tōre whoha agrisi. Ko nau kike nau tōre a siaos ki toa. Pako tala siaos ia, talo pe si maralo e tamai a koe ko nau whaikihe nau toa.
Kena toke, every man for himself. Me bek na whahe tai miniga nau whainga ko hai hoko hake lakanga. Ka neongo ia, whakakaure rei pe ko hai o te tonga ke whili ai. Ka kau whili au ia pohiwa te ene to. Whai fekau, pe ko sio ken tokon ke tui. Whili ai. Pe ko hai peo ke whili ai. Ka oa na ke whili, I he tawhaaki kou nau popo I koi drugs. He? Anyway, fufua loa po uri, ne toki osi o kalasi masterclass. Pea kou pehe ke u si hao. Whai atu e kulai. Ke u ako naki atu. Life talks ke kau Tonga. Ke tokon. Pea ko ia pe whanonga mai. Ko ia pe ku ke whanonga mea atata pe a. Te ke mana tu ipe. He kake urea no ia. Ko kurea pe ko ku iloi mea. Pe ko kurea pe ko whatokanga. Pe ko kurea ko ofa ke Tonga. Mahina? Pa mohok tui, mohok whanua. Ofa lai at ke Tonga ko toa pe mo mea mai. Pe a ofa ke mo mao ha po o ku moha e fiafi we feitu we fiafi ko ai po uri en. Good night. Have a blessing night until the next live. Okay? If there is nobody talk, I will talk again. But until then, have a good night. Ofalahiat. Bye-bye. Go alam mo follow po uri. Hello, bye. Woo. Goodbye. Te telefoni ke tamte eu ke fe mate telefoni pe ma telefoni fe ma pe ke lele ape ko. Ofa to everyone. O na te o mai o tohi mai mea no ia pe si katak. E whahinga ko spolo ka riki tua. Te mai tohi mai mea no ia, okay? Don't worry, ho kape mai ka au, he ke kape tau te tolong pa ko tua. Ofa to. Good night. Good night. Sweet dream.